Yola, welcome once again. You're following Channel Jump Sport Focus TV. Stay tuned. Your Channel Jump Sport Focus TV and following good news update about the sport. Ndagushimiye rero ntucikwe Channel Jump Sport Focus TV wahageze aho ubona amakuru agezweho ya siporo n'ahandi wasanga usibye kuri Channel Jump Sport Focus TV aho ubona amakuru ari kuvugwa mu Rwanda, muri Afrika n'ahandi hose ku migabane y'isi. Shampiyona eshanu zikunzwe tuzibagezaho. Bibutse rero ikintu cya mbere bakunzi bacu ni gukora subscribe, ugakora like, ugatera na comment kugira ngo ibi biganiro byacu uzajye ubibona bitagutindi. Amakuru yacu rero ya sport katoyere muri shampiyona y'u Rwanda Premier League yakomezaga kuri no wa kane, ngira ngo hari umukino wabaye ikipe ya Gasogi isaa 9 yaje gukina n'ikipe ya Muhanga iza kwitsinda igitego kimwe ku busa. Bibutse rero kuri no wa gatanu nanone hateganyijwe umukino umwe uri buhuze ikipe ya Gorira n'ikipe ya Bugesera, nako nakamace kari buze gukomera muri no weekend. Rero imikino ya Rwanda Premier League izakomeza ari myinshi. Ikipe ya Polisi izakina na Mukura, match izabikomeye, naho ikipe ya Rutsiro kuri stade Umuganda yakira ikipe ya APR Football Club, na ikipe ya Amagaju azakina n'ikipe ya Musanze. Ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Marine. Bibutse ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport zabashije gufata imodoka zerekeza i Rubavu, aho abafana bamwe na bamwe bahageze, aho izi match rwose zizaba zikomeye. Ikipe ya APR mbibutse yuko umukino izakira ikipe ya Rutsiro uzabera mu karere ka Rubavu. Ni umukino byabashijwe gutomozwa ko Jibril Watara, umukinnyi rutazamu wayikomere, ashobora kwifashishwa. Ni umukino dutegereje niba ikipe ya APR nyuma yuko ititwaye neza niba yaza kubona amanota 3. Mugenzi wa Rayon Sport nayo izakina na Marine ikunda kubagora, naho ni match izabikomeye dutegereje uko izarangira. Bakunzi b'amakuru ya siporo rero reka mberekeze muri shampiyona mukunda cyane, na yindi ni Premier League nayo izaba ikomeza cyane. Amakipe azaba yesurana kahave cyane. Ikipe ya Brighton saa 10 izakina n'ikipe ya Leeds United, naho ikipe ya Burnley izakira ikipe ya Arsenal iri mu bico imeze neza, iri kwitwara neza, imaze imikino myinshi idatsindwa cyane. Naho ikipe ya Crystal Palace izakina n'ikipe ya Brentford, ikipe ya Fulham yakire ikipe ya Wolverhampton Wanderers, naho ikipe ya Nottingham Forest izakira amashitani atukura, nta yindi ni Manchester United. Naho ikipe ya Tottenham Hotspur yakire ikipe ya Chelsea isaa 1 n'igice, match izaba itoroshye cyane. Tottenham Hotspur kuri White Hart Lane ni match izaba ikomeye, dutegereje uko iyi match izaba, nimba izorohera umutoza Enzo Maresca na Thomas Frank. Iyo match izaba gusa isaa 4 hazaba kuri Anfield Road ikipe ya Liverpool izakina n'ikipe ya Aston Villa, na ikipe ya West Ham izakire ikipe ya Newcastle azaba ari ku cyumweru saa 9. Naho indi match niyo ya West Ham United izakina n'ikipe ya Newcastle United. Bakunze amakuru ya siporo rero reka twerekeze muri La Liga Santander izakomeza. Ikipe ya Sevilla izakina n'ikipe ya ATM Atletico de Madrid kuri Wanda de Metropolitano. Atletico Madrid nkosore ni izakira uyu mukino. Umutoza rwose wa Atletico Madrid yavuze ko agomba kwitwara neza iyi match, akitwara neza agatsinda ikipe ya Sevilla. Na ikipe ya Real Sociedad izakina Athletic Bilbao, na ikipe ya Real Madrid yakire ikipe ya Valencia. Bakunze amakuru ya siporo rero ariko tubafite muri Espagne, nayo ngaho reka twerekeze mu gihugu cy'Ubudage, naho shampiyona izakomeza. Ikipe ya Augsburg izakina n'ikipe ya Borussia Dortmund, ni match iri bube kuri no wa gatanu isaa 3, ni match itari buze kuba yoroshye. Naho ikipe ya Bayern Munich ku wa gatandatu w'icyumweru izakina n'ikipe ya Bayer Leverkusen. Bakunze b'amakuru ya siporo rero ariko tubafite reka tuyasuriza aha, tuzagaruke ubutaha. Jabless.